kwasa ngalele kusile sompa kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompa kwasa sanamukela kuSelomoya TV sihleli nomkhulu Mazibuko isihloko sikamkhulu namhlanje sizofocusa entweni yokuhlola aphinde abuye kwesinye isihloko kuzoba ukubhula abuye kwesinye isihloko kube ukusefa ukusefa mkhulu ngiyacabanga ukuthi uyasho ukuthi ukusefa noprofeta cishe into eyodwa yebo ngizocela uEdenalesi mkhulu somhlahlo ngoba umhlahlo yiwo nje ungena impela la okay yebo mkhulu yini umehluko phakathi kwale igaba zokubona isimo somuntu makaya emuntwini obonayo kungaba umprofeti kungaba isangoma kungaba inyanga njalo bengizocela ucacisele ihloko kodwa ngaphambi kokuthi ucacise ubulise abantu ekhaya ubacele futhi ukuthi ba subscribe ba like ba share ivideo kwenzela ukuthi ikwazi ivideo lokuthi i-reach abantu abaningi bakwazi ukuthola lo myalezo. Amen siyabingelela ke ubingelela nje umhlaba wonke la befinyelela khona lo mbukiso wethu yizithu ebulo lezi nasebusuku masilele sisuke sithwetshulwa noma sisuke sithwebuleka kwezinye lezinye izinto mangichaza ngokuthwebula nje sikhuluma ngakho ukushuthwa ubona izithombe zakho ubona umuntu ekushutha ngefoni kuphethwa amakhamera nazo zonke lezi zinto ezithunaza uhambo lomoya sinokufuna ke ukuziprove noma sifuna ukuzibukisa ukuziveza ukuthi thina sisebenza kangakanani nathi siyawela kuleso simo leso esisenzayo esingavumelekile kodwa ngoba sisesimeni noma sisesikhathini esithi isikhathi samanje kunezinto ke engashintshi esikhathini engashintshi ebezenzeka endulo ezenzakalayo namanje manje kodwa ke sesathi thina kunoshintsho ngoba sesadlulelwa abantu abebesipha ulwazi olujulileyo nolusihlehisayo lusinike imuva lethu ukuthi kwakungani kwakufanele ukuthi izinto ezifana nezinto zomoya njengokungakho kuye emanzini ukuhlola ukubhula ubhulela abantu singabhuli ezintweni eziwumbukiso ngoba lolu hambo lukamoya noma lo msebenzi wamathonga akusiwo umbukiso akusiwo futhi ukuqophisana ngoba siphiwe ngendlela engafani njengoba siphiwe ngendlela engafani nje akufanele ngabe siqophisana ngomsebenzi ongesiwo wethu ngoba lo msebenzi akusiwo wethu umsebenzi wamathonga njengoba sisho sithi umuntu ungenwe abantu abadala okusho ukuthi njengoba esebenza nje kusebenza abantu abadala phezulu kwakhe manje ke uwenza kanjani owakhe umsebenzi noma sengene nje ngaze ngagamanga ngiyanibingelela ke ninonke kuSelomoya TV ngiyabingelela kubabukela ekhaya abazo subscribe abalike bese bephinde bayashare ngiyacela ukuthi nikhuphuke njalo njengoba iyakhula le TV ikhula kakhulu bafowethu ngiyabingelele ke nakumfowethu uDlomo ke lo uDlomo lo siku group yezano sizezwe nabo bayovela nje ngawani noma sivele sonke sikhona nje sibaningi abanye ke bakhona ngaseThekwini khona lapha engizinze ngakhona bakhona ngaseThekwini siyovela futhi sishuthe singakhona kuphi eThekwini siyacela ukuthi niqhubeke njalo nje subscribe sizokhuluma ke ngokuhlukana kokubonela abantu ngomoya njengoba eseshilo ukuza kwethu la ukuthi sizokhuluma ngokubonela abantu ngomoya sisesigabeni ke noma sisesimene esijulileyo ke sokubonelwa kwabantu ngomoya kodwa bengalitholi usizo bantwana bethonga ngizocacisa namhlanje noma ngizonicela ukuthi akwesiyeke ukuyohlola ukuhlola akwesiyeke yini eyenza ukuthi uMazibuko ethi akwesiyeke ukuhlola ngizokuchaza lokho
akwesikiyeke ukuyohlola ngoba ukuhlola olunye uhlobo lokukhohlisa abantu noma olunye uhlobo lwesimo sokubonela abantu inkinga bagcine bengalitholile usizo. Ukuhlola njengoba sizokhuluma ngokubonela abantu ngesimo sikamoya, sizothinta ukuhlola, sithinta ukubhula, sithinta ukusefa, sithinta ukuhlahla. Kukhona lapha engathi senze khona impazamo noma siphazamile. Ukuhlahla nokuprofetha uthi akube into eyodwa ngoba umuntu ohlahlayo izanusi ezenza ezihlahlayo leze seyiphenduka ezayini zangabaprofeti ngolimi lwanini lwamanje. Bathini? Bathi bayaprofetha, bakhuluma ngoprofeti, ukukhuluma ini amaqiniso noma ukukhuluma into eyiyo ezohamba yenzeni ivele. Ukhuluma ngani lo muntu? Ukhuluma ngesiprofeto. Kanti ukuprofetha kuyini? Ukuprofetha ukuhlahla indlela nokuboniswa ngezinto ezikusasa. Yiwo umhlahlo lowo. Manje sizokhuluma ngezinto ezine noma izindlela ezine zokubonela abantu ini umoya noma ukubabonela izinkinga noma ukubahlahlela indlela. Ukuhlahla, isihlahla, umhlahlandlela, ukuhlela, ukuhlunga, ukuhlambulula. Into ethi ayibe yodwa le. Ngoba yonke lento uma uzohlambulula usuke ucabela umuntu indlela. Uyamhlambululela ukuthi akwazi ukubona phambili. Uma uzohlunga udedisa lokhu okungavali indlela yakhe ukuthi akwazi ukwenzani ukubona phambili. Uyamhlungela. Ukuhlahla isihlahla ukuhlambulula into ethi ayihambelane le. Sibuye size ekubhuleni. Uzombona uphethe ishoba uyayibhula udedisa lemimoya emibi kuze kusondele imimoya emihle ezokwazi ukubonela abantu, ukubonela lo yamuntu. Sibuye size kusefeni. Awukwazi ukusefa into ongayiphethe. Awukwazi ukusefa into ongayiphethe. Awukwazi ukusefa into olokhuzana onjani. Ongayiboni. Isisefo leso. Ngiqonda ukuthini mangisho njalo? Ngiqonde ukuthi uzofika lo muntu ephethe ukhiye akuvulele. Mayiqeda ukukuvulela sewubona ngale ngoba wena iso lakho libanzi. Libona kuphi ngale. Okusho ukuthi uzofika nenkinga. Yikho ke lokho engikufisayo mina manje ukuthi abantu abahlukane nokuyohlola ngoba sinenkinga ekuhloleni. Ngizobuyela ekuhloleni. Sila ekusefeni. Uzofika nenkinga yakho uyamtshela uMazibuko ngiphethwe likhanda. Senza umzekelo manje. Ngiphethwe yini? Ikhanda Mazibuko. Sengiyafika mina ngiyalalela ukuthi lo muntu leli khanda ulithathapi. Ingabe lemimoya noma leyithunywa. Ingabe elesigadlo noma kunento angayigcinile okufanele ukuthi yenzweni igcineke. Efunwa abakamoya noma abeyithunywa zakhe. Noma abantu abadala noma idlozi lakhe. Yikho ukusefa lokho. Sibuye ekuhloleni ke. La indaba ikhona. Ila indaba ekuhloleni. Ngoba lokhu ukuhlola ikona osekudukisa abantu esikhathi esikuso. Esikhathini esikuso. Ikona osekudukisa abantu masikhuluma ngokuhlola. Ngoba ukuhlola nosaveya uyafika mayifika endaweni enze njani ayihlole ukuthi kuzokwakhiwa isibhedlela la. Kuzokwakhiwa ibhilidi elithile la. Mayefika lapha ayihlole le ndawo le athathe umhlabathi wayo bayowucwaninga ngendlela abawucwaninga ngayo babuye bathi hayi ngeke sikhona ukusakha lesibhedlela la. Ngoba lo mhlabathi ukanje. Mhlambe amadwala khona aqhelelene nomhlabathi
siyothi sithi Simba isisekelo sale libhilidi senze njani singabibikho lithole selishona phansi seliwa leli bhilidi kuyenzeka futhi bathola isisekelo salomhlaba sikhona babuye bethi sesiyasakha isibhedlela la sesiyayakha imoli la ngisakhuluma ngento egeneral ezokunika umqondo ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngikhuluma la ngikhuluma ngento egeneral ezokunika umqondo ukuthi ngikhuluma ngani njengoba ngikhuluma la sibuye lapha abantu bayohlola ngoba ngithi asiyekeni ukuhlola asikuyeke ukuhlola sikuyeke ukuhlola yiza nento ekuhluphayo sibone ukuthi singakusiza kanjani umuntu ke obonayo angeke ehluleke ukubona into engale ngiphinde ngibuye lapha okuliphuzu elibalekile lokubonela umuntu inkinga ithonga lakho alikwazi ukukubonisa into engeke liyelaphe ilona phuzu elibalekile elisisusa phansi ukuthi senze njani siyohlola ithonga lakho angeke likubonise into ngomuntu elingeke likwazi ukuyelapha ithonga kumuntu libona into lizokwazi ukuyenza njani ukuyelapha elinaso isisombululo sani sayo oza kwethu-ke bakhohlisa abantwana babantu abantu bahamba bayolanda izinto zabo zeyinqabo zemibhemiso zamabhande zezilwane zezipoki nazo zonke lezi zinto lezi sinento ejulileyo ke manje ehamba ihlola beqiniso sinento ejulileyo ekufanele ukuthi ngiyiveze la ngiyazi ke inyanga zizongithuka nalabo abantu abahlolayo kunale ngilozi eminyama noma lesi simo somuntu oneselilodwa la oneselilodwa la iyona into esetshenziswa osodumo abaphathi bamabandla osopolitiki nalezi inyanga ezidumileyo ezinkulu baphethe lo muntu oneso elilodwa la engavela egqoke ingubo enemibala yonke imibala eli12 ewu12 eyigqokile lengubo ukutshengisa ukuthi sithi silele thina ebezulazula lapha phezulu ehlola abeqiniso ehlola ama-engel okukhanya ukuthi avela ngaphi ukuze kuhambe kuyovalwa lapho ukuze kuhambe kuyokwenzani kuyovalwa lapho ukuze abantu bengavuleki imiqondo bengakwazi ukuvelela ukukhanya ngoba ilanga ngoba abantu bakudala bebengagqoki ilanga linomsoco umsebe walo unokuvula izinto ezivaliweyo uma lukushisa isikhumba siyalidinga ilanga manje sesaba nabantu abathi hayi mina ngifuna ikhombi ngifuna ukuyohlala endlini ngingaphumi ngingaliboni ilanga abantu bezizwe bakha amabhilidi ukuthi kusitheke ilanga ukuze imiqondo yethu ihlale igrupheke ndawonye isendaweni eyodwa bakhande izindlu ukuthi sivimbeleke emoyeni nasemsebeni welanga ukuze sithole ini ukuphila ngoba mawuthi uyalandela sibonile lapha eNanda kusuka izindlu lento iyenzeke izolo noma kuthana usukani izindlu uphakama imoto emgwaqeni ziphakanyiswa yini yilo yamoya wenkanyamba noma lo yamoya wesiphepho kukutshanani wena emqondweni wakho kukutshana ukuthi lo yamoya wokukhanya ufuna abantu bawo manje ubabona usithwe yilezi zindlu ingakho lesi siphepho senzani siphephula lesi zindlu mawuthi uyabheka lento yenzeka eNanda iphepho zikhukhula nazo zonke lezi zinto zenzekaphi eNatali manje le yenzeke eNanda kunemfihlo ethile ngeNanda noma kunokucasuka kokungcoliseka kwemimoya yabantu eNanda
khona imfihlo ethile ephakamise lo yamoya ngoba lo moya khona into obulwa nayo phansi ngoba sisithiwe sivalelwe ezindlini sivalelwe ngoba kungafanele ukuthi sixhumane nani nalomsoco welanga nalemimoya le sihlambuluke le yandoda eneselodwa ihamba njengengilozi enamandla kuphi lapha ya emkhathini ngoba indoda yomkhathi akusiyasezulwini yenzani le ndoda iyahlola ihamba iyahlola ithola laba beqiniso ibacindezele iphinde icindezele nabantwana okungabe bayembulelwa izinto zabo isakhiwo yakhiwe kwahlanganiswa kwathakwa imithi ethile kwathakwa amathamba athile kwatholwa ngisho izicubu zabantu bathi yisolomkhovu uyabona into ingozi kakhulu ngoba ngeke ukwazi ukuhleba laba bantu bosopolitiki osodumo abanikazi bamabandla ngoba le yanto nithinilele nina ihambe lapha phezulu uze umuntu ethi ngiphuphe umuntu waphesheya omkhulu ngoba embone edumile besethi kushuthi lento engiyiphuphayo kuyiyo kanti kugijima le yandoda yeselodwa kuphi emoyeni angiyazi ke ngesilungu ngazi ukuthi nje mina indoda yomoya ingilozi yobumnyama ngoba mangembulelwa ngitshelwe kanjalo iyahlola le yandoda zibuzeke ukuthi laba bantu abathi bayasihlola laba bantu esithi siyabahlola sisuke senzani sisuke sibulala okuliqiniso siveze okungamanga ukuze liqhubeke lelizwe lenzeni liduke ngoba le yandoda idukisa abantu hayi thina ke lapha ngeke iziyenze lutho ngisho ngathi uyangena la eminyango iyofika kube khona isehlukaniso somoya ongcwele phakathi kwethu nayo igcina ingafinyelelanga kithi ngoba iyasembatha kunabantu akaphuphe engaphuphi aphuphe engaphuphi ngisho ukuthini mangithi ephuphe engaphuphi ngisho ukuthi lento yehla ebhekile kodwa engakabheki ngokuphelele noma engakavuki ngokuphelele ifika imcindezeleleke apaquza umuntu azamemeze ngendlela amemeza ngayo athi kubu avuke usuke kuyiyo le yangilozi yani yobumnyama okuyingilozi yeso elilodwa umuntu leyanto owakhiwe ngezinto ezithile ukuthi yenze njani ihamba ifuna laba beqiniso mina ngeke ngithole na ngebhali ngibona ukuthi kuza nusizeze nokubona kube beSolomoya la besihlangene nabo abafowethu iyofika leyo nto le ngoba sinzi yangigcina ngingane ibingibamba ngingakaqondi lo moya ngisho sengikhulile ngoba bengingakaqondi lo moya ukuthi uyini hayi manje ngeke ngisho isithanda ngoba ezinye zezinto ezikhanda lo moya eziqhumana nale ndoda yilokhu ukudla esikudlayo lama barcode la abekwe lapha lezi inombolo ezisemalini ezisekudleni eziseyintweni esizithengayo nazo lezi esishutha ngazo zina lama barcode uconnecta nezinombolo zomoya umuzwe wethu umuntu uthi umoya ongcwele ithi inombolo yasezulwini asazi kodwa abantwana bethonga into ebengizoyiveza la akwesiyeke ukuhlola asikiyeke awuye kumuntu ufike uchaza inkinga yakho noma ungafika nje mawufika kuye ukhulume ngamaphupho waphuphile ubone ukuthi uzokuhlaziyela lo hlolayo mayingakuhlaziyeli yazi lo muntu lo ukuthi khona into ethile ayisebenzisayo ukuthi akubonele inkinga zakho khona into ethile ayisebenzisayo ngoba ithonga alikwazi ukubona inhlanhla yomuntu ithonga alikwazi ukubona inhlanhla yomuntu ekujulile ithonga nje alikwazi ngoba liyinhlanhla kwalona alikwazi ukubona inhlanhla yomuntu
ithonga alikwazi ukuthi likubona ukuthi usuka endlini ugqoka amasokisi kanjani. Ithonga alikwazi ukubona upende wasekhaya kini. Ukuhlola sisazoqhubeka nezihloko zakhona sithe ukuhlola, ukubhula, ukusefa nokuhlahla. Sisazoqhubeka nezihloko zakhona sikucane ngakunye. Njengamanje bengizocacisa lokhu ukuthi akwasikuyeke ukuhlola, sikuyeke ukuhlola. Ngoba lento engilethe la uSolomoya yiko lokuhlola ngoba abantu abasindi. Abasindi abantu abahlolwayo. Abasindi abantu. Uyahlola umuntu aqeqebula ukutshena izinto eziningi. Uphume lapho usakazo imoto ngoba manje lento yakhele la. Awungene kumuntu. Umtshele lento ozomtshena yona okuyinkinga yakho. Akubonele ngale bese eqeda kweluleke ngokomqondo ngoba usuku ufe emqondweni, ungcoliseke emoyeni, ungcoliseke emzimbeni. Uzofika lapha akuqaqale ngokomqondo usuke lapha ekile umqondo la umuntu efike efuna ukuyibulala la endlini. Umqaqale leyo nto aphume engasacabanga ukuyibulala. Alindele usuku ozoyomgeza ngalo noma ozomhlanza ngalo umoya noma ngamanzi noma ngendlela azobe esembuleleke ngayo noma ngazo impande esizobe siyongeza ngazo. Okunyeke futhi laba abantu abahlolayo useyazi ukuthi uma ezokuhlola uzofuna umhlahlandlela noma uzofuna isisombululo noma uzofuna ukuphiliswa ke kuleyo nto aseyibonile. Bese qede ethi phatha ubisi, phatha amaqanda, phatha ini ubulongwe ini useyazazi izinto ezenjani ezenziwa uma uzoyohlambulula umuntu noma uzohla bese bethatha basabantu kuphi emanzini. Bathathe bakusemanzini. Mawufika lapha emanzini ufika ungasindi. Uthi abantu abaphethe ingilozi yamanzi sebethi bayathatha bakusemanzini. Uthi ngaya nje emanzini ngithathwa ubani. Wangisemanzini kodwa ngilithola ngosizo. Kuzoba kuphi umehluko wena mawungithatha ungisemanzini. Angithi sipinde sibuye lapha sihlehlele emumva ke manje. Kube ngoma ababebhula kudala. Bekusetshenziswani irazor ugcatshwa, usetshenziswa amakhubalo, usetshenziswa imithi. Abantu izinsizi nayo yonke lento benze njani? Begcatshwe mayiqedwe kumhlolela noma ukumbhulela ngaleyo ndlela abona ngayo umoya bese mthumela kumuntu kuyokwenziwa. Zonke ke inyanga zivele zasebenzisa ini ngoba bekuyilesa sikhathi bekuyilesa sigaba njengamanje badukisa abantu ngokubasa emanzini. Mase mfika mina nginikwe ingilozi yamanzi ngithi nguthumele emanzini uthi kuyafana ngeke ngaye emanzini kodwa ngisizakala. Ngoba laba bantu sebehlola bahlole ngalezi ilwane zabo bese beqeda bethi ngizokusa emanzini. Ngizokuhlambulula ngamaqanda, uphatha amaqanda. Uphathe rice, uphathe isinefu, uphathe ini, uphathe ikhokhi, uphathe ubisi, uphathe zonke le ushukela, zonke lezi zinto abayisebenzisayo uthola ukuthi azisisi ndawo ne-bicarbonate of soda. Osiyami. So ikhohliwe nayo. Hey! Laba abantu angiyazi mina. Dlomo, hayi laba abantu angibazi mina ukuthi basenzani. Ngiyakuzwa mkhulu ukuthi umoya ukuphushela phambili. Yeah. Ngicela ungangeni kule ndaba yokugula ngoba izoba isihloko esilandelayo. Hayi iyashisa lento ibekayo mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi unyathela abantu enzwaneni mkhulu. Kodwa ke iqiniso isikhathi salo masifikile sifikile. Njalo. Akukho esizokwenza. Angazi ke kuleso kuqala isihloko mkhulu. Isakhona into ofuna ukuyi-eda ukwenzela ukuthi siprepare noma silungisele abantu isihloko esilandelayo ukuthi bazokwazi ukuthi kunenye video ngoba sizokhuluma njengoba ushilo ngokusefa noma ukuprofetha. Sicishe wayithi into yokubhula ngicela uyibambe kahle. Yebo. Nomhlahlo. Umhlahlo. Umhlahlo mkhulu ngiyayithanda kakhulu ngoba esikhathini esiningi abelaphi bendabuko mabezokhuluma ngomhlahlo kumele aqale usesesiswini sikama wakho azayogcina la sowukhona
ngalowo mzuzu. Ngiyacabanga ke ukuthi bengizocela ukuthi leso somhlahlo isihloko kube isokugcina. Njengoba lesi sosishilo ukuhlola sokushilo siyazi kuzozukusefa kuzokubhula igcine ngomhlahlo. Angazi ke ukuthi kulesi sihloko ikhona into osafuna ukuyisho sosho okujule kakhulu. Njengoba ngisho ngiyacabanga ngokushilo kuzonyathela abantu ingcwani, kodwa ke njengoba sosho iqiniso uma ngabe khona osafuna ukuku-eda kuloko kushilo mkhulu, ngizocela ukusho and then ukwazi ukuthi uvalelise and then isikhumbuze abantu ukuthi utholakala kuphi, utholakala kanjani, inamba yakho izovela lapha enzansi. Ngiyazi uyatholakala eSoweto, uyatholakala eThekwini. Ngicela uqedelele kulesihloko sakho and then ucacise ngokutholakala kwakho bese abantu ba-like, ba-share, ba-subscribe. Angisandi kakhulu kodwa nje ngithi bafowethu asihlukaneni nokuhlola. Akwesiye ukuhlola okungcono ungahamba nemibono ngoba imimoya isixhumana nathi ngani ngamaphupho. Njengamanje sexhumana nathi ngamaphupho. Umuntu ozokuhlola noma ozokusebenza ehluleke ukukuhlaziyela amaphupho, mkhansele akusuye lo. Akusuye wabele kuye. Ngoba amaphupho iyona language noma ilona limulane lukamoya. Alukho olunye ulimo esingathola ngalo ukuphila ngaphandle kwalamaphupho noma ukuxhumana nabantu abasiphethe noma amathongo noma idlozi noma ithunywa zakho noma idalwa ngaphandle kwephupho noma izibonakaliso. Ngoba mangake ngiqhubeke ngithinta izibonakaliso ngizobe sengingena kulento yomhlahlo. Ngoba lento yomhlahlo ihamba nekhanda. Mangithi ihamba nekhanda ngisho ukuthi ubona into ezayo. Uyizwe emizweni. Sizojula ke sithinta ukuhlahla. Kodwa siyokuthinta ekugcineni. Besisakhuluma ngokuhlola. Akuphelele kodwa futhi lokuhlola. Ngoba kufanele ukuthi ngize ngitshele ukuthi bathini laba bantu. Kufanele ngize ngikutshele sizoqhubeka besaveza nje amakhanda ezihloko esizoze njani esizokhuluma ngazo. Akwesibiyeke ukuyohlola. Kwesambe nento esiyiphethe. Sifike sikhulume yona, akubonele lo okubonelayo, akululeke akwelaphe. Bese uyahamba ekhaya. Akwesibiyeke ukuhlola. Ukuhlola akwesibiyeke. Ngoba unokwenzeka ukuthi lo muntu uthumele izinto zakhe ukuthi abantu abangena la mayeke weqala sewazi umcabango wakhe ukuthi ucabangani yini emsusa endlini. Sewazi umcabango wakhe ukuthi mayengena la yini emsusa endlini. Abanye bababambisa izithixo. Kanti lesi sithixo sesiyamtshena, simtshena yonke into ngalomuntu. Ngisho ayicabangayo ngisho emsuse kuphi endlini. Akwesibiyeke ukuhlola kuze sizothola lezi izigebengu. Uye nje namaphupho nenkinga yakho ukuthi angifuna ukuhlolelwa, ngifuna ungihlaziyele, ungihlahlele indlela. Ngalento engize ngayo la nangamaphupho ami. Sizoyibamba lezi izigebengu. Sizoyibamba lezi izigebengu. Ngoba ihamba ifundiswa ukuthi mawe waphupha inyoka isitha. Bese kutshela ukuthi hayi ngoba uphupha inyoka kanti wena uphupha inyoka yedlozi. Ngoba kufanele ukuthi ayazi nokuthi bihamba kanjani. Mawumchazela nje iphupho lakho aliqale eqaleni alikhiphe egcineni. Ngesigaba zalo. Ngoba lento yokuthi nifike nihlale ngaphansi komuthi kulesi sicephu lesi. Nihlala ngaphansi komuthi. Lo muthi lo uyawazi umuthi wakhe. Umtshela yonke into ngoba uhleli lapha nje. Bese ethi hayi awume ungangitsheli lutho ngifuna ukwedlulela mina. Kanti uyazi ukuthi wena ngalesikhathi ungena lapha yana weqe ilokuzana isignal yakhe noma iaerial yakhe emtshenayo ukuthi uze ngani. Bese ufike ukutshela ukuthi ingani wena ngalesikhathi uphuza itiye ngo10 kungena ikhole ukuthi yathi kanjena wasuka usuphethwe likhanda.
ukwazela wapi leyo nto leyo ngoba ngabe uyalibona ikhanda alizwe emizweni yakhe bese ke yakutshela ukuthi hey wena uphethwe likhanda njengoba likuphethe nje leli khanda ulapha nalapha kodwa sengikhuluma ngomhlaba ngithi angibonge nje kubo bonke ababukeli beSolomoya TV baqhubeke njalo babona babuke la uSolomoya TV balilandele kakhulu babize nabanye mhlawumbe lingakhula kancane likhuliswe yiqiniso eliphila ngaphansi kwalo ngoba le yangiloze eminyama yeselodwa ibuka zonke lezi zinto ezinhle besiyazengama izingame ukuze ngoba nawo ama social media lana ngaba ama social network la esiphila ngaphansi kwawo alawulwa yileli yaso isolani ngoba bafuna ukusicontrola bafuna ukusilawula babulala leli qiniso babulala lesisintu sethu babulala leli imumva lethu ngazo lezi zinto kodwa ke ngoba siphinde simsize kuzo ayikho into esizoyenza ngithe siyayisisho sithi sekuyisikhathi samanje kodwa kunezinto ezingajiki ezingashintshi uma ngiqala ngiyabonga bafowethu ngiyatholakala eThekwini kwaMashu kwaH ngiyatholakala eZola eSoweto abantu baseKapa ngithe kubo abangithinte ngizofika nge20 abantu baseKapa ngithe kubo ngizofika nge20 abangithinte kuze ngazi inani labantu engizohamba ngiyobasebenza ngoba ngeke ngisuke nabantu ababili la ngihambe ngeKapa kukude eKapa ugibela lendiza yakhona le ubhekele eKapa mawufika lapha ufica umuntu oyedwa ufica abantu ababili ngithe ukuze ngazi inani ngicela ukuthi nenze njani ningifonele phindani ke ningifonele manje ungifonelanga futhi ngiyobuyela eGoli ngingezikini ngoba ngifuna ukuthi ningifonele ukuze ngazi inani ngisuke la ngazi ukuthi ngiyosebenza abantu abangaka ngoba ukuhambela umuntu oyedwa ababili abathathu abawu5 ngiyale eKapa angazi ukuthi ngabe ngidumwe yini umqondo wami ngizophinde ngibuye eGoli uma niqhubeka nokuthi ningangifoneli ukuze ngazi inani labantu abanye sengibabhale phansi inamba zabo ngizobenzela igroup bese ngixhumana nabo ukuze ngazi ukuthi ngisukela into ekhona eKapa ngiyabonga ke kubo bonke nabafowethu siyabonga Dlomo siyabonga kubafowethu abakhona sibonge kubo bonke ke ababukelayo iSolomoya TV nabakhomentayo abasubscribeayo niqhubeke njalo ke nisubscribe nilike ishare nidlulisele nakwabanye ukuze balithole lolu sizo ngoba phansi ngokuhlola akwesikiyeke ukuhlola phansi ngokuhlola akwesikiyeke ukuhlola amen kusile sompaka kwase ngalele kusile sompaka kusile